الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi na in guru sing kita mo kato waktu ini na ako magpalukay na itukbal ko na siya kato tayo katana waktu ini ay narukayin din transfer sa Rahman wa yatafaddal siratuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulina dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamuha kawiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suara ini. Adapunin pangadjian kiatud na mo ganap maun pahadarat sing kamu. Ayat ikaka numan tagupat pa ayat ikaka numan tagpitu. In ayat nasabot suratul Zuhruf. Mga kakasisin Allah Ta'ala in pangadjian na to di ayat nasabot kaya pabaitaan sin Allah Ta'ala in ummat hinapusan in naun hamasa in Nabi Allah Isa alayhi salatu wassalam. Kalna in naun hamasa sin Nabi Allah Isa alayhi salam magtay manghud
ing kanabihan iban karasulan. Inaaw na masa nila, pakaniya, mag-ariad. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Taingukan taniyo imparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pabaita hamasa nila iwan hamasa na to. Parman si mahasut si mahatinggi. Inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Inna Nabi Allah Isa alaihissalam naraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya dasing karaak sin nakauna rin kaniya. Kunin parman sin Allah Ta'ala. In ikaw, iwan sin sila, abidun lillah. Daytai, ipun kamukatan sin Tuhan. Inaraak sin Tuhan, amunain Nabi Allah Isa, maun pakauman insilayadtu abidun lillah. Ipun magtag-ipun pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ini pabaita niya palawm sing kauman niya sabunal tu din Allah Ta'ala siya na in Tuhan tunggal. Pagtag-ipunan, in ako iwan singkam. Mga kakasisin Allah Ta'ala, amuyad tu imbaugbog, amuyad tu impanindog, sin bariman usog, iwan bariman babae, tay maun nila. Pagtaatan nila, iinday nga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intuhan niyo, iwan sintuhan ko, ana wa antum abidun lillah. In ako, iwan sing kamu, magtag-ipon, pamahasot si mahatinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paabudu, tunggalun na tuwing pagtag-ipon, tudyo sadya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi wa Rabbukum, amin nagpapanjari ka ko, iwan nagpapanjari ka niyo. Amu in nag-anughara ka ko, king kakukunahan, hadunya, iwan nag-anughara ka niyo, sa barang simmano siya, iwan sin katan pia panjarin. Paabudu tunggalun na to impagtag-ipon tudyo kanil. Ana wa antum pukara'u ilallah. In ako, in baita sin Nabi Allah Isa, in ako iwan singkam miskin pukara antara na to magkahitudyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barhajat ako iwan singkamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na bang natuyad-tuyarad kapunal-punal to din Allah Ta'ala. Amin Tuhan tunggal pagtag-ipunan sin ako iwan singkamu. Haja siratum mustaqim. In iyan, amunanin daan, di kita niyo malawong, di malawongin tao tudyo papagkahiniya, di malawong mag-ina, di malawong mag-ama, di malawong magtaymanghud, di malawong magkaun, di malawong nga pag-usaha, di malawong nga pag-ibadat, di malawong nga pagtaat, haja siratum mustaqim, amunan indan mabuntol, amunanin atulan
sa rayaw-rayaw. Agarun si manusia amuna inday nga Allah Ta'ala fattaku wa atiu. Pag mabuka kamu pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan pagtaatin niyo, ay niyo na pagtaatin napso niyo, ay niyo na pagtaatin akkal niyo, ay niyo na pagtaatin ingat niyo, sa ing kamu katantan, magsama-sama na kamu magtaat pamahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haza siratum mustaqim, amunan indan, di kamu malaong, bang niyo iagading kabayaan sintuhan. Mga anak ka po, naglaong na imasa na to ini. Imangi, tiuod sintao naglaong-laong. Ampain na laong kao, impanghati mo bukon, sa nalaong kao, inyad tuway rusam. Sa inlaong sa lagu-lagu. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Ingkatan laong mangi, sa insangi laong. Amin turun sintao maglaong-laong hasara sintuha. Mga anak ka po, pa'budu, tunggalon na to yung pagtagipon patuhan. Haja siratum mustaqim, amunanindan, di kita niwalikan na to, di kita niumalaong, antara na to magkahi, aula-aula, di kita niumalaong hapag iman, iwan na panauhid, iwan hapangagad tanyo, hasara si mahasut si mahatinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sabot yadto, amunad tuwing piyasampay sin Nabiullah Isa, biadahani sa bingkatan kanabihan aula-aulay Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impamaugbog simbar iman, Rabbun wahid, tunggal in pagtuhanan na mo rin mahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggal in hukuman iban syara, agarun si manusia, makad sindaakan, iban tumangkis silian. In sumunod ayat, فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ. Nagsulang saling in Nasara. Nagtumpukan in Nasara. Hatungod simpakaradyaan piyasampay sin Nabiullah Isa kanila. Wasaru pihi pirakan wa ahjaba. Intumpukan na tumpuk. In nagkaniya-kaniya, nagkakaniya-kaniya. Pirakan wa ahjaba. Group, tumpukan sa taud-taud. Dahil nga sa babiyan biyay, ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in masa sin Nabiullah Musa, mabahagi kapituan tag-isa. Tumpukan. In kapituan niya to, harap pa pinal ka jahannam. Hamuk damurem niyagad ang Nabiullah Isa, kitab Taurat. Ama sa sin Nabiullah Isa, mabahagi kapituan tagdua. Saru pihi pirakan wa ahjaba. Intumpukan kapituan tagisa, harap pa pinal ka dyan. Amuk da, amurem miyagad, akitab Injil. Unin na auna masasin Nabiullah Isa, intumpukan nila. Minhum man yakulu innahu ibnullah. Di sila magkakad, aw nintuhan tunggal. Impiyag kahakaran nila, tumpukan, dahil nga mga tumpukan,
inhi Isa anak sintuhan. Waliyadu billah. Dahil nga mga tumpukan niya. Aum patumpukan innahu huwa Allah. Inhi Isa amunin Tuhan. Waliyadu billah. Dahil nga mga nasabot, Salisu salasa. Amunin tu. Anak, ama, iwan sin pagtaron nila, nyawalihan. Tak niyo mga tuwan. Inna sabut yadtu, parman sin Allah Ta'ala, fakhtalafa al-ahjabu min bainihim. Nasulang saling sila, antara nila, sabab di sila makad, fawailun lilladhina zalamu min azabi yawmin adim. Parman sinallahu ta'ala, amin mga sila rin magkakad, di tumay mapsimpiya sampay sin Nabi Allah Isa. Intuhan, tunggal, mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, yagmulkaan sila sintuhan. Fawailun qatalahumullahu anna yu'fakun halakun wa dimar lihaula'il kafaratil pujar. Kabinsanaan hadunya, kahinaan hadunya, awla adlaw kana. Fawailun lilladzina zalamu min azabi yawmin alim. Siksa sa lagu-lagu, siksa maulul, hamang nga sila rin magkahakad, hapya sampay sin Nabi Allah Isa. Magtuhan tunggal, pamahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ano mga tuwan? Na, di hayat ini, imbaugbog simbar iman hamasa nila, amuk da. Amura impia sampay, sin Nabi Allah Isa alayhissalam, pakitab Injil. Mga anak po, imasa na to ini. Magtatao din kalaungan nila. Magtatao din kahiluhalaan piaon nila harumi. Sindwa tumpukan. Sintumpukan Yahudi iwan Nasara. Qatalahumullahu anna yu'fakun. Hipatuntum kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. In kakahinang nila. Tudyo patuhan. Iwan sin kakahinang nila. Antara nila magkahi. Aula-aula mga miyakad. Hakanabihan iwan karasulan. Lagi-lagi na hamasa sinjunjungan. Alayhi salatu wassalam. Ghafiluna anha. Pahil nila, in makadakabayaan sintuha. Mustaqilluna bisahawatihim. Inhinang nila, magpasarap sing kabuhi. Magmain-main ha kabuhi. Di sila magsusundi ha dunya. Impagsusun nila hadlaw ka na kada. Imbar iman, imbaugbog nila. Ma khalaqallahu sab'a samawat wal ard. Bukun piapan jari sintuhanin langit iwan sin lupa. Laibin. Paglangug-langugan. Si manusia. Ya panjari sinallahu ta'ala in pitong lapis langit iwan lupa. Aun akarun.
aun atulan akarun. In Yahudi wan Nasara. Mangjural pa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangyan law na bunal. In kanila. Sila na in marayaw riya dunya. Sila na in mataunsin. Sila na in masanyang diha dunya. Mga anak po. In dunya bukun paghulaan. Papamarintahan sadya sinallahu subhanahu wa ta'ala panagnaan tao sambil hinapusan si Adam. In pamarinta ring Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun pagmain-mainan. Masa na ito ini biadagbos nagmain-main ni manusia. Amo na impanawag-tawag si Yahudi iwan Nasara. Nabiyaitan kita niyo sin Allah Ta'ala. Bukon niya piyapan jariin langit iwan sin lupa. Iwan sin halawm niya. Laibin. Magkalalanguan sa jay manusia. Magmain-main sa jay manusia. Biyasin papata si manusia. Masa na to ini. Biyasin sa kaulaula. Wairun akarun nila atulan. Nah, impamandang sintaw yawnin atulan akarun, atulan sintaw iwan tao, nagkaykit, nagtipo, naglaog, naganyaya, nagtakaw, yaw na yung kataan pakaradyaan di matuka nila. Nah, mga anak po, para tungun sinallahu subhanahu wa ta'ala indu maratong. Unin dumatong yan, Yawmul Qiyamah. In alamat sin Yawmul Qiyamah, nabahagi nagduha. Dumatong na in siwi-siwi, in kamatauran sin alamat siwi-siwi, di matong na. Alamat dakula dakuman. Kaya biya dagbus di na magkahara din tao. May tayad do. Sabab impapatasin tao, imibog. Sin pagmain-main, sin Yahudi iwan Nasara. Sin pagkalalanguan, sin Yahudi iwan Nasara, haga Manila. Ampay mga bariman. Usugi bang babayi? Na maugbog sila. Kauhaan tagupat ka dyan. Aula-aula biyayta sin Nabi. Biyayta sin Tuhan kaniya. In ummat haulihan. Amunain sa taud-taud manusia. Dahil nga sa babiyan, imbar iman, iingat niya, biyadiin, inhika, hugot, inpalsugpatan niya tudyo patuhan. May tayad to ingat to nempalsugpatan mahugot tudyo patuhan. Litus ira. Bimalajyatil imani wat tauhid. Supaya niya ka na naman. Ilanab simpag Tuhan, iwan simang hinunggali tudyo pa Tuhan. Yahudi man Nasara, inipasampay nila sadya. Supaya ka na naman sintawin syarap simpagpasyan. Insyarap simpagkaun. Insyarap simpag-inom. Insyarap simpamadyo. Insyarap sin amin ka na naman sinjasan. Harap pa jasa din ialuk. Yay Quran litus ira bimalajyatil imani wat tauhid. Di nila ka na naman masarap in marayaw im pag-iman, masarap im marayaw im panghinunggali patuhan, marayaw in makadhasara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan nagkaykit. Kaya kaikit ni imbaran niya, nangaykit siya pagkahiniya. Imbar iman di maita aun pamaugbog nila. Unim pamaugbog nila, haja syiratum mustaqim. Amo inim pag-akaran singkatan, muntul sila hakabuhi
muntol sila magtuhan, muntol sila pangadatan, hakatan pakaradyaan nila, muntol sila sabab mag-arad sama-sama hakabayaan sintuhan, pahuguto ng parsugpatan sinatay, pahuguto ng parsugpatan sin suara, pahuguto ng parsugpatan sin pitu ang gauta. Mga anak ka po, unim bogbog nila. Tumabot kita ni rin ang mga pamaugbog nila. Dahil nga mga pamaugbog nila, kiraatu kitabillah. Biyasa nila, piyangadji nila marayaw in kitab sintuhan mong kanila. Naaturay niya ho, di kauhan tagupat ka dyan. Basahon sintawin sulat sintao. Basahon sintawin news. Basahon sintawin piyagkaluhan sintao. Basahon sintawin puting sintao patao. Tiyo da imas sa sing kitab sintuhan maun kanya. Amura im mga bariman usog, ibang bariman babay. Maita, nakananam sila rayaw. Dahil nga mga nanam nila marayaw, inhamu kurup, hangpu karayawan. Matawad siya ini, magsusunadlaw ka na. May talaw ni nabas sa kusulat sa jayahon, wala kuwiyas sa sulat sintuhan ka ako. Impamulan sang kayo mo. Inhamu kurup basan sadya, hangpu pala. Way mo pa iamalan, hat sadya magbasa. Nabang kau maingat na magbasa, unim beta sinabi, maas saparatil kiramil barara. Taura kau sana kadto na kau padarajat si malaikat. Amo yan in darajat kawaon simbar iman kawan tagupat kajam dumi panadlaw. Ingkusog sin setan. Banasat aula-aula masanatu ini. Mataud inwala nakawas sa marayaw. Mataud pa mga Muslim biyaon di makaingat mas sa singkuraan. Kaingkatan kitab, ingkatan sulat, mabasa niya. Sulat jipun, sulat lanang, kakilahan ninyo long na sulat lanang. Taniyo yan mga tuwan. Uno pembogbog si mga Muslim. Ing Quran, tumabang kay muha kabuhi, awla-awla kamatay. Di na kau matabang sinisiw-siw tao. Tabangun kau sinsulat sintuhan maun kay mo. Yan ang pamaugbog si mga Muslim. Nabiyadin, nabiyang biyogbukan mo na. Kaulan, wa fi'lan, wa i'tikad. Tuwara, nabasa mo na. I'tikad, piyagkakaran mo na. Amal, piyagamalan mo na. Kaya nga sa babian, imbar iman usog, imbar iman babae, kaya sa sarapan ninja sad nila sin ni'mat, sarawa lawi in sarap in lanab, hapangatayan nila, haswara nila, hapiil nila, in magtag-ipon, magtaat tunggal, pamahasot si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Yan mga tuwan, aupo na. Hikaruha, unimbaugbog nila yan. Al-hastu ala ada'il para'im. Biubulan sangan sila, matari sila tumunay sin pardu at tawawajib. Imbukon bariman, palisuun, palirapon, papagpahil-pahilun. Amod ting kabayaan sin seta. Ingkadtuon niya tuod papagpahil-pahilun bariman, sa di siya makaus-us, may taong kabukaan dakula. Uning kabukaan dakula, amin aong pamulan siyang haatay niya. Aong pamulan siyang haswaran niya. Aong pamulan siyang apituang gautabaran niya. Pumunay sin piardo at wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Imya na simbulan sang matagi kao. Tiyo da kumanin matagi tumunay simpardo aula-ula sambayang. Amura kuman imbar iman usugiwan bar iman baray. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Iayaran nila. May nila iayaran, tiyanto nila, gapi nila yung Tuhan. Maita nila, diarahan marayaw, yalis Tuhan marayaw, sabab janji sintuhan kanila. Magbaka waktu yawn. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Tano yan mga Tuhan? Hisiyusin tao kaya tunay niya in paldo kabayaan sin Tuhan, siya na yan in kalasaan sin Tuhan. Bang niya kaya tunay in paldo kabayaan sin Tuhan, itunay na in sunnat. Siya na yan in masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila niya kaya tunayin pardo, tawawajib, iwan sin sunnat, haatulan kabayaan sin Tuhan, di siya umatud bang bukun kabayaan sin Tuhan. Di siya mamisyara bang bukun kabayaan sin Tuhan. Di siya magniat bang bukun kabayaan sin Tuhan. Di niya pasurun palawm sin dantung niya, palawm sin daghal niya imangi marayaw sin. Maita, parmansin Allah Ta'ala, ala bijikrillahi tatmainnul qulub. Ini pagpasan niyang sin tao sin pangatayan niya, hataud sin niya, hataud sin rijiki niya, hataud sin pagkaun niya, hataud sin pakayan niya, imbar iman bukun. Ini pagpasan niyang sin pangatayan niya, manumtum patuhan. Magtag-ipon pa Allah subhanahu. Tayan mga Tuhan. Isin nagbaytayad to, Allah subhanahu wa ta'ala. Himuting yad to sinta, walang nabukon bundal. Kapag kaulong niya, kapag inu, mapakaya, nakatantan. Daawahan nila, imbayta sin Tuhan. Sabab, amuyad ting kasuwakan nila, jasa din ialop, tikuranin niya walihan. Tuway mag-agad karwa. Ini kato, biubulan sangan nila al-hassu ala fi'lil khairat. Biubulan sangan nila, ingin hawabaran nila, himinang sin marayaw kabayaan sin Tuhan. Naintaw biyaw, mag-isuni-sunay nilang ni marayaw. Hinangun na to. Mataw na nag-isuni-sun, inilong ni marayaw, ipangakal na to, kakalan na tulong na, mga pikilan sinyong kakalan na tulong na. Tayan Tuhan. Wa'alul khairat. Pastabikul khairat. Pag-uus-uus kamuhay ng marayaw, maita, bigla maglamba, bigla ing calamity, bigla ing kasakit, bukon ka pa pag-uus-usun, pag-usaha, pagkaon. Bukon, sa ingkatan, beta pag-uus-us ka mo, paglumba-lumba ka mo, magtaat, magibadat, manghinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bang murihin ang unyad to, naluwi na kausin luwi amad, di matawa nga kabuhi, di na matawa nga adlaw ka na kana, kahingga magbalik kau pakabayaan, sin mahasut si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Na ato raunin piyag-us-usan sintaw bihaw. Nag-us-usahin ang lapa idatapi. Akan uhadlaw yaw ni naksidin pila. Tayan mga tuon. Nag-apas-apas, haway ka. Di makakapaidahan. Na Allah subhanahu wa ta'ala, bulan sang imbaran mo. Pakuyay ka imbaran mo, himinang sing kabayaan sin Tuhan, anugharaan kau rayaw hakabuhi, iwan anugharaan kau rayaw hadlaw ka na.
Ikaupat, upat sadya, mga anak ka po. Kana adilan. La takunu zaliman. In siya ini. Hatul. Doon siya kasabunalan, doon na siya kaadilan. Di siya manglaog, di siya mangakal. Maita, in panglaog, in pagakal, patay na siya. Yari pabuhi, in pagakal, in paglaog, in paganyaya. Al-zulmu zulumatun ila yawmil qiyamah. In paglaog, in paganyaya, in pagakal, sambisan padlaw ka na. Miyatay na inang laog, yari pa maglalaog yung mga tao na kapiin. Ayan mga tuwan. Na, in sila ini, ang kanhimukot, in parsugpatan nila patuhan, hangkan kaya na naman nila insarap sin magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala kauhaan tagupat ka dyan hakahalan mahayang hakahalan bukun mahayang kana adilan in kaaunan nila doon sila kabayaan sintuhan hatun magkakunahan na kita ni Hamasa na to ini na imbar iman doon sila kauhaan tagupat ka dyan mga anak ka po amuyad to. Insipat si mga bariman. Hamasa, si Nabi Allah Isa. Aula, hamasa na to ini. Na, mga anak ka po. Biyayta si mga sahabat. Biyayta si Nabi kanila. Hanaon, antara si Nabi Allah Musa, iwan sin Allah Ta'ala. Nangasubuin Nabi Allah Musa patuhan, in pangasubun niya, ahabbun nasi ilay. Ya Ram, mga subo ako kay mo, hisimano siya kalasahan mo. Hisimano siya kalasahan mo dunya, iwan kalasahan mo adlaw akhirat. Masa na ito hindi pagpangasubo sa in ko anong sintaw. Bihaulong na, way pa makaingat ka ko, susungon. Ayaw pa lang na rin kampung, yung kampung, dami sambukon. Kampung kita lang na bro. Maita, bang mataod na siin ko. Bang mataod na kawasak. Bang mataod na koneksyon ko. Nahuon, bunal siya. Siya na bang way na siin mo. Way na koneksyon mo. Way na kusog mo. Magbiyadin na kaw. Na, impangasusin. Nabi Allah Musa patuhan-utuhan na mo. Hisin manusia. Ipon mo, kalasahan mo. Kalasahan mo riha dunya. Aula-aula kalasahan mo adlaw akhirat. Tengugin niyo mga tuwan. Ika-isa. Ridal walid. Ama, iwan ina, makuyag siya anak. Anak, makuyag, mag-ina, iwan mag-ama. Uning kuyag yan. Ina, iwan ama, iarad nilain atulan, tudyo pa anak. Anak, miarad sinatulan tungod mag-ina iwan mag-ama hatin niya atulan magmaas. Tayan Tuhan. Amo yan inbaita tasambakan sin Allah Ta'ala. Hapa nga subusin Nabi Allah Musa, hisyu imanu siya ipon mo kalasahan mo. Ika-isa. Balikan na to. Anak. Maingat magmaas. Maas, mainat, mag-anak. Naaturan yun yung masana to ini. Di lang na maingat manumtum maas. Inanakisab, di lang na maingat mag-anak.
Ayan mga Tuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam biaitaan kita niyo. Ridallah fi ridal walidain. Yung kuyag sin Allah Ta'ala ron hakuyag sin dua maas pa anak. Bang makuyagin anak dua maas pa anak labing kuyag sin Tuhan. Bang makuyagin anak pamaas labing kuyag sin. Ini karwa ridal hakim. Makuyagin nakura harayat. Makuyagin rakyat hanakura. Diyan Tuhan, mga bariman. Naimbukon bariman, makuyag sadya. Makuyag dahil siya. Wala duning kuyag, kabayaan sin Tuhan. Tayan Tuhan. Naimasa na to ini, pangita-ngita na kamo. Kakunahan na to sadya, makad sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang nato iya ka ding kabayaan sin Tuhan, kita niyo na inapayakun ha dunya iban adlaw akhirat. Ini katu. Kajawaban simpangasusin Nabi Allah Musa. Amo na intao bilazzatil imani wat tauhid. Kimugdan yung pag-iman nila. Kimugdan yung panauhid nila. May tak kimugdan. Iagad nila yung salakan. Hiatud, piahatud sintuhan. Hakanabihan iwa na karasulan maun kanila. Amo yung pagtaayunan. Amo yung paghambukan, pag-agaran. Na mataon, amo sadyad. Murah-murahan mga anak kapo. Ay kita ni umutas. Hajumlahan halapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Talukay na to doon miya makad. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakasiniari nga dunya iwan hadlaw akhir. Bangkaw nakalamu da kakasisin Allah ta'ala di nga dunya sambil paadlaw akhirat. Palihalaun kau, tabangun niya kau, kapian niya kau, pasanyangun niya kau ria dunya, aula-aula hadlaw ka na kana. Mga anak ka po, tub-tub na rin to, murah-murahan. Bang mayan kita niyo makalamod, amasanyang kabayaan sintuhan, na hindi dunya, aula-aula na hadlaw akhirat, uuhon na to, injasyad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, pataalukon na to pagkabayaan sintuhan, dahon na to magatuwang, in syaitan, ampa na to maagad in kabayaan, sin Allahu subhanahu wa ta'ala, paman sin Allahu ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulah, fakad faja fawzan aziba. Siyo-siyo in tao nagtaat siya patuhan niya, iwan hanaraak sin Allahu ta'ala maun kaniya, siyanan, in matan nagparuntungan na dunya iwan na adlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.